Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomia abana courses cy'obubundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibase cya serikali akirido kuru ka government scholarship ekyabana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkonyora ari kibesa ekyogosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche school apply loan nkonyorare karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero ubundi bachaga tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira access Rigiga osi obakirisi ni gutrasi chilamba chabo 0743480999 kose 0782490068 Ninjolero eyubwenyo lero bumanyi ubumurabo konye asubugima obumakiaya tariki ni 15 mutinye no yoga tano mwaka no yobwechirugura 25 nomo mwanchomo ligerinde no kwegena mbiyole ando siasole na gukwanire nabo igokwarigane kwanyora mungana maya yekyonga chinsaibere cyabo no butiko eliterane Serasi Nyakundi asense melimo nyiryo igare Wilson Makona gusabire tuskare go chaka kyonga chinsaibire nigo togo chakali tukira lero nigo ebimanyiryo bwemugiro no korobekana sabo ncharalia bamatatu ime yo mochi obusongo bene kigwa chinga kibasi kepara ya Nyambera kwenda daraja mirege nto kerirogo hotenena kwa bosombi kukwanekere kyo nigo bemurunganilia hogo konga kwogima nasugukini kwerigoli hiria maguta nigo babolia serikali kuigwekerero honye talibo nigo baragendere no mugiro yo muri kitodibon asanya Norbotirwa Sinchira yobwikira kubatekana no komenta kwerigoli iria mabuta eikiyaera abonchereria anene sekta ya matatu ni goli tukuria lero barorekana gokora omogomo asugutakoro bonchereria ingana yerire getambukiro litukuria lero abonchereria wesokian na gusieka epare nene ya Nyambera daraja 2 ingana yarekana gotenenia obosombi asegeka wetania chinsa ibere Kasama Jetangoro Edwin, Secretary General ya Kisii County Transporters. The main reason yagera abantu baito bage chibu relinga amafuta abaire. Now that amafuta abaire igoro twaranga toiseko sieke para at least no nyamba libago kore biashara na babago feeling a problem nerororo because they are the same people who are feeling the same pain muna antwe tokiaga twasieke paraga na sengecho obogimo bwa bero bokongu asitore tu muna bakenya oso mwana inchi tuwaumira mono na kikiagera ria twamuanga tigatoro asieka at least e government yarenga ndo cha bantu mbale gusi bakoumia na tali ngangu siyoka. Demonstrations are done all over the country.
maiga y'abanyanyimbo gwikirana asayun gutwara enkwana asegeki gitambe nigo abaunchiriria abo babatebya mbabwati kirenga kende kyo gokora ukurubikana gwokoretwo gusaria atatiga okwegerera okomenya ku mwananchi wa kawaida. Wanduthi tumeboeka sana, mafuta iko ngori sana juu, sisi tunaumia. Tulikuwa tunaombea rais wetu ni one time aende, sisi hatuna ngori na yeye. Hapo soro bali serikali imbe, baba Simba bali serikali imbe, baba Jaribo bali serikali imbe, tikabagaende bakwana na Ruto akaiya maguta ndutu bwati problem akaiya maguta aganye 2027 tumuhingira agande Singapore sakoteba Singapore abwa maguta Singapore ekabuyo abako ngwe kabiri ense majende gati y'abamenyabo nigo bararekana gusieme byara na komocha abarayi bali bale ase serikali montonde bwensi ore serikali mokoro kwe minister timbanye tinga a constitution inquiry government ministers kokora siasa teata deyo monto kurukumbadi siasa akakora monto kurukopia wandai siasa akakora. These are the same people bagenda to chanda and they are the same people who are misleading the government. Umurioje nigo bakwanira obora yobuya korwa sabarai engana yarekana gusingerera ogokonga kubugima gocha saba Kenya umura yumia no yogotegerera abali bamuchorete bakamori bali wiganta ekiro ekiyagera to konya kura abantu kurigo ekiroko bayiro gwati abantu nse kaba kumuzo gojansi one ko nigo to kurira singenje ga utigirensa erote betingo bugima nabo abali mukujigo ochiro byeka udie tolense. We appeal to the government to consider, because honestly speaking obugima ko magenda to konga on a daily basis starting a demonstration in a solution, but it's one way you go pass a message to the government. Aike kuruwa motegoro alu aboya sarza kayoyo ale teba ngonse erinde bintu biche tubwade segi mo itago tegerera urubono ukengima kele nyo cyombe ngakiri kuragira igere mejaro yabe ukona kuroiga obugatakati bumucho bosongo e county ya Kisii ene gonkoro kwa Dipon Asanya Biamuno mulikito Dipon Asanya haso robot yuru mabaro wabonchire abali bakoro bonchire bwabo haso bugatakati bumucho bosongo igorero barwekana koba homubaro muke koranganirwa na matuka magega anyana base bali baika kuigorani gobe murunganeria okena ko bonchireria habuhega ti yabo assistage nene ya Kisii nigo bachaka kora chigosori assistage ye ekrabo sombi tibwarenga rumulikicho Wycliffe Tyson Manyara norobotiru asinchira yoboikira eyigane para eyemo yabo egutumeka gosowa assistage nene yomuchi obosonko na ekero bosombi bure buya nigo ekonyora ebwate omoitinyano bwechikari kiri kigosowa gokora obosompi Korende aserero nonyene ya moteyo yarorekana gutumika asaya iga. Ase estechimi ye Kigali nigo cyabekire Kenya na wanjira onyuro amune kigosori ao gokoreka aroro. Ukwana na Getembe abagosori abo bestechi nigo bagekigwa amono komento kwa mabuta ayo abarentera okoburo egasi yobosombi na boigo ase obonjorere rwabo. Kurukuma imosioma ndo che mafuta mentre too much ndana kora tis recommend mafuteza kweke musiko nabo atomunge nata yatakwenda Grigoris na ikase stage ma kwenda Grigoris na nyora gali nchiyo bona yabetere linga tiga bona toso kimoketo na utarama iga kidogo erinda toro sentara sigende reason to wakero mopira bona nto intuba abantu tokora matatu twasinyo kitokora tikatobuke firimbiga tunakora masoesi abana barigera likitibi nyomba barigera linaki kweli tata taligazi nto expect kende nkero ngango chari nechibese na tare kurukemba kabakigatika gatobuke irenchera anyo moto ya mafuta gari jiyo para Getembenere gaya tokonya ekeburi konyango ora siringi 50 ere kiament esukari ere ekire singi 100 kora togatebigunga wana mama mboga tokayunga nintu togocha ko bekerwe biashara igoro kumbe nali togo itupia bangina twakure pi etiera bete itukondio gasiria lero ngwa katoro mupira ngo tumatore ngo kora kitore kiregento asengenje special wasi igondo monteraba okoro bosombi korugusego chi Nairobi na koru Nairobi goja gusi kortoga ita korugoro turaira kende nkeyo usafiri teyo abiria ambayo mo basio chacho bugodi
Anarua sinachiete gazi igoro Jumapili kurande bono na chire gocha gari amburire no ndaira chandegete yana ikoende tago abonjore bechidukana baraboti batigiri magega ase okogechigwa. Hali ya mafuta ndio inatusaidia kwa kila kitu, kwa magari, kwa usafiri, kwa mambo ya nyumbani, ni mafuta inatusaidia. Siku ya leo hata jana hakuna biashara na hakuna kinaendelea, si unaona hata tunasimama tu. Tumekaa tukibadilisha migongo kwa kiti ingine kwa ingine. Mimi ni muuzaji wa manguo hapa, kutoka asubuhi sijaona customer yeyote. Maji Ruto angalia hapa. Hii ni wilibara na sukuma lakini mimi maisha imenikalia ngumu. Hata tunakula hii. Maji. Serikali imeleta mtafaruku, imeleta bugudha. So tungeomba kama ingeliwezekana, kwa heri wala shishari, tungeomba kwamba ipate kuteremusha mafuta, manake hakika ni kwamba pesa zimeleta mgomo kwa mfuko. Nigo chigari cha bere chikorara korori tukolia amambia na wikira bono iga na kuruma gari nigo abonjoli babere bagukora chigosori au kuripotera gatembe kurwega umugatagati bwo mucyo bosongo nche Wycliffe Tyson Manyara. Byamuno mulikito Wycliffe Tyson Manyara sorobotirwo bamenyi ba mumachoge borabuna chache nigoli chikulia lero besoke na kurubekana na gusiro kurubekana kwa beime yensi ya Kenya igoro yaligolira maguta gukina nigo bamuchire hoborai bwa serikali ya Kenya kwanza asokombia ba Kenya na gutarigereria chingaki babwato kugani mulikito Gilbert Kopi na robotirwa senchira yobwikirano wetira no gukina kweligoli ya maguta ase ense ya Kenya okurubikana kwanya kwa bakorekana ase ensengima nigo ase nsemo ya bumachoge bwa chache borabu na bwo kinsemo chiro sorogongoriga Kenya ko bachikwenekia okoba okukurubikana uko na bwo goterenigwa ko basombia sorogongoriga Dimasomo chibugo gembo ase chigari sari kunyara ko bachigwanchirugweta ase ngencho nigo aba tumekibe chipara bana ko bagoshega chipara kuraramikira obokina kwa maguri ya mabuta nigo bamubodie umurayi wense nabo igo oburayi wa Kenya kwanza abanya ko bokurigereria okokonya mwananchi wa kawaida wetera naso gutakinia amaguri y'ebintu bicwana ko bigokinia ebintu bigotumagali tukase lituko kuri radio game gazi ngora ni gazi ya transport kusafiri seme sio Kenya gaiga kurwa maguta pandete twatsinyiru ko supply na nebinto kone no muchanga ese chikasoma kito kekora na maguta mentete angedabo to da koni muchanga customer koramika to sabe serikali yetu ya Kenya eke ligoria maguta abantu abatakana libara konyeke abantu bakonyeke tabone chitachita ko mari goria maguta ebara yakano beka maguta liyo kadari ko manya lakini umuntu umetaka uchandikire akio mora iwe tubwense asogwante goito tumira eso ulpato ntukanyo gari tokora pare so chikari cho speech re off bono nakito tukari bono bantu bata bakuwa baket buna ate bata bakuwa mokeni ono je ara ronchara mabinate ne nyumba ga akotama eso na bono omogari ari erege yere oriengamezi Anko bera transport nyogeba no matereba semejanga amabuta akine twajandike wori tukori rero tukaiwa ko mupira sengenyo ndiko genda ande amabuta akire igoro iga rais yero ngaki bogi mobonto okonyara omogambia rifa ogembo biashara mpio etoro one time serikali yetu hii geko menta mafuta ya rusiringi sana ya menta siringi 15 unabana iga petrol cheto chisiekire petrol ni gere 215 diesel ni gere 244 how sasa mnakuona sisi tunakuwa kama nani umetukazia sana kwa sababu petrol umepandisha umepandisha kila bei ya unga kila bei kila kitu sasa wewe sijui kama ni ukweli ni wapi tukataza taki hapa ni matatu tuamente iru kuruchipi kipige to bwate che jironi twazini ubona se toko genda ona se kuna che bona iga ate kama ni kulipa
hata kama ni mtu amekimbia sana. Kama Ogembo kwa kisi tumesema nyumbani hatumtaki ni gabana inchi banyako bakuranameka nga mbali bakurwo bosemia butari bwekemane na butari gusira ugokinigwa gukonyora kwa bakenya gucyase umurayi gwense ekikeire amabuta nabo yugo liguriye amabuta gukina asokumurwa bosemia butari boikeranu na ndeko teba so mwesimi wa France atori esauria yanjete erengo nyora ari kendo beka monu atigita banda bataka bago chandeke gekowera era na magwa kagari teba ngakyo murayi bwense na chandekire nararinge kurwa sensemo yabo machoge ekero okurubegano kwechigari kuko jana ko bako ndera na utako utamanyira indigo cyo guterenigwa agoika amagoya ko bako keigwa ngo boterega tembe amarita n'echo Gilbert Kobi Byamuno mulikito Gilbert Kobi hasoro botiru gotikana hayalengete ligoli elia mabuta goskobotwe serikali ye county ya Kisii nigo ya mochiwa sentune yende asekiribuna nigo yagenderere kombe wode ya Masimba ukwana somo yagabo komwenya obadia ubogo yobo kagotungwara se mitandao mabero ye kuratera sengendu ime yekinyoro kya motonyoni no moyaga hoba kuwikeranwa no mwemsibe wode ya chuni yobe kirekerali hekikeirere kunganya korua sengembi yo mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati na kumugwatese muske Freni Matiangi naso mujiga boko mwenya Obadia Obwogo imeyekinyere kiga kya motonyoni ewadi yiga ya Masimba ime yebunga ya Nyalibali Masabe county ya Kisii mubere wonya gusiru yobere ko basinge ndugwe tanye metinyi ene nigo omemsie we wadi yiga asireta boss Merura yarako bagakora umusangerekano yiga nakora abana siasa asagendera ko bagakomocha obuteneri we serikali ya county ya Kisii ebira gitatu ahora bangina mone sa kibesa kyeino tali kyama magesare tali kyangi narati tali kyangi nembando rude se itoke konge kibesa kyeino inumo wapo taxi no koli ne ba egari ko kikeroka kuna chori kibesa tokabeka kibesa kikuna Nairobi tokagore ebira gitabya 1.2 billion bigane iriko genda kire sub county kire wodi angabone ebira gitabire mabiko na kole machibare ekichandegete ebira gitabya sipia agatomete bo basi nobire bikore machibare kya sobo igotokire gose twabo na itutware ndaruga iga motega tibare kya botonya nchiro sigo totigara wasi sobo moino koregana na mairani gatebiruna nigo omuhogavana we county ya Kisii muske Paul Simbarati agendere ko bagakweboro gongoriga rwe wadi ya Masimba asa magendero ye county tukabeka kibese basari agachikorobanya kaira akagore chinde biragita abana tubwate bagwan back grade 10 in the entire world Masimba because nimbwate data niko wala abana close to 1800 arati amana kuba tumbera chi form 345 Masimba agari murwanirire mukaimo kamukagendora abantu bande mwanyora chi form motonyo nyingi makuru moinonsa ogende paka moinora masha kuyonde omirigo chifomu chia choro ni chifomu 18 because bali banyora mbate mwezi bimo gakora ngendo kiyeke mukamizi imwanje ose motige musangirikano yiga oikiranwamo na barayi bande bakuriye ibirugo bya siasa na wehigo na bali bali ase ebirogo bunabono omwemsebe wade chuni omuske Wycliffe Siocha igo banyoreri baga yokurema siasa cyabo ngengwa ke esuti yanenere igongwa kajikura chupiri kongwe president yane ko kuna Matiangi bakanye korere sa kyagera ninjo omosi mate gaje gendo karo kariyo mugushia tebete nabantu mbaro bataka ni korere sembe abandera be naho bari mate gari abantu bari mate gari ko taka korona kipoa sia chande gete muno mu MCA na kiago saberere besa chibasa chons bimwate nga chipaepo chiatachiru lakini chipaepo chitachire chons pesi chirgere tenararia mutonto Siocha uyunganye tukurwa sekambi y'umugabana we county ya Kisii muske Paul Simbarati igabe kakiralyo iguru yegetambo kerekiga noko nyende chokoni imoko wentomete mutonto shogo sibichi suguri grasi etono konyomo sori kabinto binde yani baroje ngo chimmo tunto konyara koligere tuatumekire bobe nande tuare ngangore taturo bosoku asege saku
na onye ndogo soka togera sabantu baito bare yolie Kristo liera ali kunigo tora ali kubobe ande bosi ndete ko tebiga mugasoigoro boronge ga korigere bongo bwane mbiya bore tinyo etimaru tinyo etisigara go tinyo etinya sore ndete ko tebanga litu ko liara ra sabantu baminto ga toregaiga yali ba ya masimba na inje na arure aseki ombekeri kya motonto na irani na sabantu baitonga gaiga onye ke ntongero na go sere to monyari bali none ko tenga no kore be bali ire be na manyinga fora cha sobo sibwanya sao saba mabera no aberwe inde tayari ngira no so monyari bali isabo kwa berege kogera igna bo peperie konyegeri Asinsemo yende siasa je umunyari bali niko cyanyara ko bacikole mu inse ase nonye nabo abaraya bayiga bagendera ko bakwigirira umunyari bali na boss merura unyara ko bakanyorera bagali abene kwigirira ngano harigeti asekeruke bujumbe umwaka 2027 yendate biremba kunyara ko bakugikanya amuno mujumbe urigeti ekerengo boli ngana into nonda emese buno umunyari bali no boko ngombole nyari bali tokonyo bosoku boli nyari bali bwasi na tebetigu ngote byaye na machogu bokoro bokonguru igase mese yo sabu yo munyali barnero ni numo badari timu uzuri numo moja wakachukura si mnajua kazi ya kila mtu basi alimwanyori ya constituency ya bandani ndo korudisa mbala ndo jondi form banyara bana wetire sukuru mwana ko abanda babase chibeza ni numo meza na manduku mubegete mimi nilisema sitampiga vita na ya Kristiani mimi na manduku unyo kwa hunyo asago tata namo kala ndo kiege potaje na bosi no moke arati na abana chibe ya saka yawo kurusibe ya sako sera na arati ngana chibe sanga sera banda 2022 na manyeta arati so munajaza na mimi mama idire tira nege kuzi ko bodi tira nege kuzi to maiti my rwanda njembo singoro kureke kuzindiri you don't know it iginko report rigetaseni cyo bonjete cyagatembe kuruiga asinseme chiga cha motonyoni masimba ime yebunga ya libali masabe county ya Kisii inchego nkuru kwa Polycarp Okara Biamuno mulikecho Polycarp Okara hasoro botiro go kwana chinge kechiboigo homo msebe wadia masimba omuske mairura nigo boiga kikero komentekana kweligolia mobuta egento haganiro bora iwense gokorera ugunchireria elio makenya anyare gakonyoro mweso. When you increase the cost of fuel, you want to trouble the people. Ni mafuta inafanya watu wanaenda sokoni, walimu wanaenda kufunza, na wanatumia bike, nini motorbike. We want to tell the president, hawaje kufanyia Wakenya mchezo. Ndio maana tunasema Nyasaye atokonye, Mungu atusaidie, Fred Matiang'i aingie president asafishe inchi 2027. Si hivyo ndio mnasema watu wetu? Kwa sababu SHA imekaa ngumu. Unaambia mama hapa amekaa, yule mama umwambie atoe shilingi 7,000 kwa mwaka ndio aweze kutibiwa. Kwa sasa Sabera Mugire, huyu mama anaitwa Sabera Mugire for example. Atatoa wapi shilingi 7,000? Akinonya wala shilingi 7,000 ndo mimi. Nje na rojeli no trieli mama ni metata karibu yake yumo changa. Mugaka machogwa tumete shilingi 5,000 nkaroli buna bekoroka nayo. Nime dawa ndo bara batana ko lelu 200 150 abantu baito bakatendo kieki bachandege. The cost of living has gone high. The health system is broken. Education is the most difficult thing to achieve currently in Kenya. And now you have gone ahead to increase the cost of electricity. Wale wanatumia stima imepanda. The cost of fuel imepanda. Kwa jina la Yesu, President William Ruto, my friend, must be one term in 2027. Si msema amen? Ndio tuweke Matiang'i asafishe inji. Aba nyanyimbo nigo bacha kiryobo tuke kubwatikana nege korwa ase chinyomba kweta ninye kurwa se kenyero hekemo chiabunwa na koibo botuko bogo kiralero nabantu batamanyire asense moyentanda ime ya monyerero he county ya Kisii ukwana chinge kichaba menyabo nigo bakwaniro bobo babo ase baboliro botuki kwangoiwa na bakigurwa baimokeriwe getambukere getindi kelichi komulikito Daniel Ntiri na roboturwa sinchira yobuikira.
Na sensemo yentanda yegotoka Munyiro Kitutu cha Chinote kaunti ya Kisii. Ensemo nonye nabo asa matuka bwangwega yabeire gokaine kibikore bibusaria na mundo chinga kichabo tuko. Korengana na roboti rwalikigwa ase gataseni kyabanyimbo yekegogi. Abamate kurwaze chinkanye tibarairi ubutuko bukerero. Magaga y'abantu barenge n'ibyoge kubuna no kwiba ibintu binibinyinge chinga kyabanyine baraire. Egento nonye nabo kyabobekiro boba wana karasti paka saa 7 na dakika 20 nikasawaburire saa 7 na dakika 22-23 kufika saa 7 itike dakika 3 chibe saa 8 kundeire kwa tawanchira mbata kabisa nanyoro muntu oyikoiro sere nyumba ondigiri andigiri nandaire twomina na maso kuna tabu kama ku murango gase nyumba iga twashanya na maiso ungo bringangu yo no mubi o asinjira ujisiko unko mumye kujisiko ngasoka kumbe kanyoro chire litanga ni goire taibweti takeche meronge tatene urusirie TV oirire bone ero ya kabere ari kuri no cha kuburi ibintu. Thompson Mayeka chinsa isamebere cha butuko nero chakirwa maga yokoboka nakomera chitibi chigasi gati y'ebintu binde bitayo oteba onyorire hasare nene yanaragire acha konyoro mwana okondangeria mwana umurokora urukuru nyomba mwaye abasaria bachiro barusiye ibintu Encho kondageria obeire banere gukura gucha kagete ne bweko ibewe wana inchago chago cha atago ntware na ibewe wana kala mo ya jigo cha kanyo gisiri yase wana kakko ombarende na inchin koiwa ikuna ukura koiwa tageje mujigo ko manyo cha uo konyo endo ero konyo TV yo gasteyo paire asense mwende nikubakwanira ubobo babo batabona okugania nkororero kubotuki kwangoigwa nabakagerwa kwimukerwa egetambo kiregetindi kerichiko wane karo yarenge butuko saa 8 wano nkirite nkaiwa asenkurara ira epubupu wano nkamenya ko ina pepo kabura da mtunki umwana nalengorwa letagachurwa abakon chise chirenga saa 8 namanya kuboka bane ni saa 8 kuboka nkonyoro mugaka nkiki twaibirwe bintu twaurirwe bintu ninta ngaliye yegisieri muna giasi egisieri giasi ka gitwaurwe bintu namanya kuba nebicara byabora nabora nkanya sao nega kitokonye yani bono nabo yacheka baiga nabo twaika kinga kichingo muga gaki abantu bakura abantu bintu nakubaita n'ekingu ne setomenya tagakintore na serikali yegoturenda tokorusina n'ekibango ikirenda bono nakitogo utuwa omukomanda bobanyimbo kurasa sub county ya Marani John Kimi nigane kirege kolekyo nakobole bamenye kubo batero achinga ke obosali obo bwachakire gutukwa kuri wito kuringa serikali tokonye serikali tokonye kwa munta ojo tabati pakanyumba tosoyi mpata kurushimba nyumba banda paka wore bumuntu wotu wotia banda ngo itabara banda na serikali kwenda tokonye ebeke no twende basikari bawe tana na gomna baka jwi chikawi chiwe to botuko chiwe mechi abantu chipo box yeto kwanye serikali yetaka tokonye abantu ngo itware kuseba ndugu yetaka tokonye Nkurupatirega taseni kia gatembe korega Kitutu cha North ime kaunti ya Kisii eritirane nguruko Daniel Untiri Biamuno mulikicho Daniel Untiri hasoro botiro aba tureti kurwasero kisheni ya kera hego toke ward ya Bogichora ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira ni gobesokire nako keremere mimi ya homo jumbe wenseme yomusike Steven Mugaka abere kawekirani hime ye ward yo aniga gocha matuka makema yo mujumbo yo kubwatirana ni kiumbe ke Mpesa Foundation nabo igo mujumbo mochoro bikama kya ODM Irene Mayaka kobeka lige na liborusa sogo chiago cha kyobaga chiwekerero ase skuru ya secondary ya hotanyore heye gotoka bombebe ime yegwodi yo bakwana rero hime ya Nyabito mucyo Nyamira ekerekyo gege karoga ti umujumbe Mugaka ni gabagambi nabiga batureti bamubolire hanyari kakubwanirira
asogo chikwana kibuna kwenyora bare hesabuni ya keralitko mori kito fatiga dikisemba norobotiro sinchira yubikira amatuko amake maiga y'omubunge o West Mugirango Mosque Steven Mugaka kubatirana na M-Pesa Foundation kubeka rigena ryo boroso ase ogocha kwa gachwa gweskuru yekerero ya secondary ya Utanyore nigorero abagambi abatureti naboiga abantu banyumba 10 kurwase sublocation cha Nyameru charachani naboigo timi echo chikoroisia elocation ya Kera imeye wodi ya Bugichora nigo besokire na kogokera emireme ya omubunge Steven Mugaka aberega gwikirania inse y'oburayi bwaye asibarire ira yogocha kugenderera kumubwatezia ase kirugo ky'obubunge bwa West Mugirango Mugaka nabwato burayi bwa werure gotokonya naenda otemire asa kunyara na nagenderete ibyakorire twabirori naenda uri chirango chigotokorera komenta muri site ese byakore nere ntutam atari gupimira ndi wese ndrona akwane amanene igoro y'eskuru yotanyore twakire mbiyamo no wetera Steve Mugaka oyoreri ichumbe Tienya samo konye naenda agendere ubwaterana no mugambyo ito oyore ruto atorentere binge naenda atokorere binge gwetani keria akora tuyamono na kitwate base awozinki nonye nabo niga bagambya baiga nabatureti bakorwa ewodi ya Bugichora nigo bamuburirie omubunge Mugaka oigo kubarwanirira eryo banyore obwororo bugwikirania emirimo yabo amagania ito amanene narianga grane la simbatigire magaga tibara inyorwa na ndeni to korega sian kongwa arie ground gotware gosabanga tiga mo president utato inyore na intwe toyo so ebeiro yokonyora kende na to kora ebintu biruwenerete ase igo na ande tutagetege ntokende gya kabere tomoiranie na ande gepindi kende gya kabere tutam ama no mochumbo ito Steve Mugaka tomoiranie egepindi gya kabere egere batokorere mereme ya chipara chigorwe tobekerwe lami egere na intwe tonyore bintu bigwenerete tonyore umuriro estimanto misetie ebichichi kada ensemo yaye umubunge Steven Mugaka nigo atebire buna ere na chieko genderera gwikirania emirimo yaye ase bunge ejeiga ase airire chinga kecho na kuburia abagambi abo bebinyoro kubwatezia eserikali eregeti eryo bagenderere kunyora amagenderero ao egati yabo aye chipara West Mugirango kenyeri otwanjira na intonyore ilamye ya korera ba chumbe banye buno yo tutu chache no anche tebono agutobekere pare yo korwa byanchore ike town ande kore extension yegenda sino kutinda batebinga kurwa lyo nyangi galia ase naende para ya rego ike toligere korwa yo nchukegenda kisi naro achire esomoke ike bunyu Oyo abakambye n'ababuulya oyo mu president yomubi oyo president twangete oyo president okola mbura amatanga nseino mu president yakurambe Rwanda Ingo reporter Getembe kolegase bunge ya West Mugirango yego tokemeye county ya Nyamira inchefa tigad Gisemba Yemwe muri kito fatigari Gisemba hasorobotiro Mukonyi b'omurabi kyama gya Jubiro Muske Dr. Fred Matiang'i nigesokire na kugikero komentakana kwerigorie mu butachinga kijitukira lero abana nchi beso kemechi kokorokorobekana kwe murunganiro komentakana kwerigorie ryo okwana nchinga kecho Muske Matiang'i nigo hamwe chire serikali asokorekana kumbi amagani y'abana nchi okorobekana kwiga nigo kwerera hogo tenena kwemeroberi y'abasombi ase chinsemo have made so many mistakes and they have mismanaged the country in such a manner as it would be unimaginable how we will not be in a crisis. Sasa imefika hapo mahali tuko sasa, the country is at a standstill. Everywhere in the country is pain, kila mahali unaenda. All of us since this weekend, mimi mwenyewe I traveled up country. Even my expenditure on fuel
together with my team is 2 times what it has been. Can you imagine an ordinary mwananchi ambaye anapanda matatu, anaenda posho mill, anaenda shule, and so on and so forth. Na ukiangazia haya maneno ukiyafuata karibu, we have gotten ourselves here because of corruption and incompetence in the management of our country. We are headed in the wrong direction, and not even just the wrong direction. I think the worst is about to come. Brace yourselves. The worst is about to come, because the final product of our mismanagement the last 4 years sasa ndio inaonekana wazi. Now it is not going to change, because for those of us who understand the management of government and management of public affairs, you can see the level of anger and frustration in the country. Ukiongea na wananchi kila mahali tunaenda, na nyinyi mnajua, nyinyi viongozi wengine hapa tumetembea na nyinyi tukitafuta kura, from Kwale to Kakamega to Kisumu to everywhere we have gone. The pain and the anger is the same, and because our government as Jubilee will not get into a fictitious and criminal agreement like that G2G and cause the prices of fuel to get where they have gotten today, kwa sababu pesa inaenda kwa mifuko ya viongozi. Sisi kama Jubilee hatuwezi kufanya hayo. We will respect our people, tutaheshimu nchi yetu na tutafanya ekreke musike matiangini garuro kubolia gocha saba na nchi kubwatirana na barabense moyo kwamiria serikali asoba chikone kibona nkoira baruburai asoba chole bonene bu mwaka wechiri ubere 2052 matiangi nigene kibuna haba na nchi gose aise koiroburai nigara chikoleta moncheria asene kibuna chinge kyalenge homu waziri ase serikali yalenga bisi nigakolete emirimo eremia. I mean, we thought they would get to a point where they would at least listen to religious leaders. The Conference of Catholic Bishops has spoken loud and very clearly. NCCK has spoken very strongly. PCA leaders have spoken. If you don't want to listen to us, if for some reason the rest of us don't mean anything to you, but men of God, ordained church leaders, that's the voice of God, they have spoken to you that the country is going the wrong direction. What you see day in, day out is arrogance, insulting language, pettiness, and a total disinterest in solving the country's problems. Wiki jayo wakati kama huu tukutane hapa, sasa tupange mambo yetu, tuendelee mbele, na mahali popote munaenda ujumbe ni huu: we want a stable country. Sisi hatuna shida na mtu, tunataka nchi yetu iwe na amani. Hao wangwana ni wananchi wa Kenya, tunawaheshimu ndio, lakini kazi imewashinda. Yani wameshindwa na hii maneno ya kuongoza nchi. Kitu mimi naona wanaweza zaidi ni kupora nchi, na hatutaki nchi yetu iporwe ama namna gani, na hatuwezi kuishi na maisha ya mwananchi ikienda hivi na gharama ya maisha ikiendelea hivi juu. Pangeni mambo yako polepole, kazi imewashinda, na sisi tuko tayari kuanza hiyo kazi. Tukipewa hata kesho tuko tayari kuianza, alafu tuendelee mbele. Ninawaomba mupeleke huu ujumbe kwa wananchi, tujiandae. I think I have to be honest with you, the worst is yet to come with this administration. The way it is, we are on a downward trend, we are on a slippery slope, tunaenda chini, lakini msife moyo, don't lose hope. Countries go through this. Sometimes tunafanya uchaguzi, tunakuwa na shida kidogo, tunapea mtu kazi, tunafikiri atakuja kufanya sababu ameongea maneno matamu, akifika pale inamshinda. Let us keep together, work hard, go to the polls, elect a new government, and I promise you, kama hiyo serikali itakuwa inaongozwa na mtu wa Jubilee yule ambaye nyinyi mnajua, hatutakuwa na hii shida, tutakuwa sawa. We will have a better country because we are better people and we are better than this.
Waziri w'ekigancha kinene gia serikali John Mbadi igatere une serikali nigegendete kubikomukia buguturia abakenya kurwasa ligori rinene ria maguta herigendete kubika amagima basabe. Mbadi nigatere unonye serikali tebikomukia asengane yo niga maguta lingochia gukina muno asaruro kuboria guchia saba na insti kurigichinchera chingiya cyo kwanerengane yo ribaga riokorobekana. 28th of February this year, before the day the war broke out, the price, for example, of diesel was at $642 per metric ton. Yeah. Today, that price has shot up to $1,120 per metric tons. That is about 76%, going to 80% of the cost as it were in February. Now, if you look at our price adjustments, they are still if we did not intervene as a government, the prices today would be 80%, 76 to 80% more. If you look at the adjustments in the prices of these products, petrol, for example, petrol is at 35% increase, and diesel is at about 55%. So because of the government intervention, or that is why the prices have not risen to the level they would have without intervention. I'm not saying there cannot be more intervention. There probably could be, but we as a government have already intervened significantly. There are two things that this government has done that should be appreciated. Number one is to ensure continuous supply of petrol, of fuel. You go to Burundi today. What decision have they taken? That you cannot take more than 30 liters of fuel per week. There are some countries where they have told staff to work from home. People are taking desperate measures at this time because we are in desperate times. We need to also look across and see what is happening elsewhere. Look at the United States of America. The United States of America, which is a net exporter of fuel, the prices have shot up 80% higher. Now, let me come back home to this question about levies. If you look at those levies, the levies and the taxes are supposed to help our development agenda. This economy is a big economy, and we all know it. First, take the roads, for example. There is road maintenance levy in this in the price of fuel. We need to maintain our roads, and we need to do our roads. If you are going to remove the road maintenance levy, are the matatu operators going to be willing, and now the rains have just stopped, are they going to be willing to sorba churumo nchumu rigerera nongo ikero mweli obwa mwana mayaye kyunga chinsa ibere chabano butko kulende chikoraga chinsa nye ningirane nkomanya senchira iyo bo ikrano kulenda segekeke kere mutwe ningirane singambo yagatemba sabagani baitu bili tukira lero banyalire bagwikirana bigaime ye studio chiagatemba nena stra chikwanira amangana harenge tugokina kweli gori hilia maguta ono igo tanyorobo seme bagatembe itokirana togendere ningamba sinchira yobo ikira litera ni sera sekundi asense milio nigaringe Wilson Makori Baraka ninjo ninjo etembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bangina ninjo aino itokware kwa balendo yo ale kwa bembale omugusia tebete kompaito bale bambara bale ni sai ga bwa baito bambara bale sa kuba gatami bakaba mbale aboigo ne ekego kora matatu ndana kuno kora binte biyiga keligise buna mbongi ya mubeno kendo mwiko muntu karumya kabisa omete wakorire buya ekego kora eso goita bunyanzi wana koboka ekego kora keligise buna mbongi omubano omubeno no mutolie mbongi yago igoro kabono bekoligisa nabo yego korama kabayo kyo korama keligisa aybono muntu muya ukunogose ni utwerwa matabu yayo Baraka ninjo ninjo etembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bangina ninjo
Ebo na indo mwanchumo ligerelia huna na ote ya sega kega kingi mutwe kwera na tenga somoro biribe ngambo ya getemba ane na asili tukira lero turachie gukwanira mangana harenge tugukina kweli goli lia maguta nemna na kwenyulia bagani baito no barega yome ye studio ya getemba ane na se turachie gukwanira amangana yo ngende ya masibale banyare kagutwerera barabumbarabi na neganga yabonere. Karibu sana. Asante sana. Yes. Jasa maleta nkoro kuna nyaka wa James Momanyi. Ndo mwo nyakero wa saga chitaxi chichinke. Engo toka alisakawa no tokole biashara byaito. Yes. Sasa. Asante sana. Ananche ko bakrembia muno soko ngali ganiga. Jengro ku George Morara Penda Nyambaka. Yonere chairman yane taxi. Okay. Asante sana. Ya mwana sana. Karibu sana. Na inchi na bakwanire Maragobere Ingia na wasalimu nyote mjamboni. Kwa majina naitwa Roy Amolo na mimi pia ni mkaaji wa Pakisi. Mimi ni mwendeshaji wa boda boda. Niko registered Hema Stage katika municipality. Mimi ni secretary katika uongozi wa boda boda. Asante. Karibu sana. Asamalieta nkoruko Garo Brian biamono Getembe sogo twaligani gaiga nkoruko Garo Brian mana IBC municipality ase sector yaito ya boda boda biamono sana. Yes. Mama nyincha kama naye ko rengani ubunchiria aseboniga wa ubunchiria asbo bosombi ko rengani wani miaka ya kurumega na kiura kwa rengani ye biamono. Ega ntonda teba esa bona yeta about ya vera nene sana onega eta about ya sana. Yes. Bona obugima bwa bera bokongo ntokore ngana na kale bya lenge na nje bono eke industry ya ne taxi na swete mwaka 2007 by 2007 ebiasara mbiale ngorro bye taxi twabwata bagento gakobire sana kero bugima at least mbwalenge sama o insake lakini sibona iga ubima bwakongire pa haina ndate. Okay, yes. Na morarangi cha sore na kiura kwa nirengani yiga ubima wabona wachire gesara amaguta unabona ye diesel achire 244. Yes. Ayande na ye petrol na achire 214. Una lero iga aste tu akora. Gwagere no Kenya ngima tekole tigasi ende yons. Esengencho bantomba kwa Ford. Yoro ya maguta. Igo ntoke chiri mono Kenya ngima. Ne serikali go toira iga maguta yari goika aikense buya twale korora mbia mono. Okay, asante sana. Yes, Roy. Vitu sio vizuri kulingana na jinsi ilivyo. Mandugu zangu hapa labda wamesema kitambo yenye mimi najua labda kitambo yao ni kitambo fulani yenye sio kitambo yangu. Lakini mimi kwa muda ambao nimekuwa hapa katika hii sekta ya bodaboda vitu zimebadilika, lakini sidhani ni kwa sababu ya mafuta peke yake ndio umefanya vitu zikabadilika. Mafuta nayo imeongezeka, tunaweza tukaona ukweli. Imetoka kiwango ambayo ilikuwa saizi petrol ina trade at 216 and diesel at 242. Hiyo yote tunajua, lakini sidhani ya kwamba tunaweza tukasema ya kwamba labda ni serikali yenye iko ndio imefanya ikabadilika ama aje, lakini vitu zimechange. Okay, yesing cha sore hogar ambia mono moralia obogima no bokongo batirende tigatora ari bole naki ejeteta amangana ya gaunsiniririe. Yes. Chiseginchire Middle East ichichigo changia oma etase katika soko la kimataifa asetukuya maguta koro. Yes.
igali bono mate vikwaso mbire bibekiro. I think obogima bwabonega mbuli bokongu. And I remember the president said very well, nko bike bukunsiga kila mtu afunge mkanda. Inchenda atebya abantu baminto wacha zote tufunge mkanda tokolie gasi because na tuchatulira maguta aike paka 100 shillings. Abantu baitongo chobale koba very lazy. Actually what you want economic stability. Yensiga paka omata paka taxes chiro chichibororo. Again, it's a solution yale koligererwa nkigeta kirego koru, but taxes ne razimo murali. Yes. Ugarna re ubwate birengeli bya kubwa kurwa sabaiga. Yes, getambukero kikia bwango kyagwanete kwimukiwa asokomentekano kwe kwirigori. Omuralia ebitambukero kikia bwango kerakoru no we currency nsene serikali. Elinde kwanza that conflict in Middle East, Iran na America, ekina gichange tebinte byonse. Inye ndiye esigi ya elire. At least bei ya mafuta taliga uka gosenkenya ukebwate problem. Intuma nyete bono iga omuralia buna expressway ya rosere tukuna 100 billion tubwate maintenance levy. Maintenance levy yiga paka twaka ne taxes. Elinde tumanya gokoraki tumanya ku maintain our roads. Igo morality ngotanga ebinte byonse byali gotirimboke at the same time oseli moliuka yaya again take kire gradually ngora bono buna yigetia na 8% na ende bono bintu bya mentally igo bono bintu mbire tutakire kuligereria ngigeta kire kurushwa nekende kemento byamo. Okay, yesinyura omoncho mo ligereria noro yomo bwengambe yega asuranya leko gosangamo 90 birengeri bya wetrase number yesimi ya 0726447367 go sege tembeti Facebook na boigo YouTube. Yesi ngicha sure alire murara kuimukira kuba kwigoro. Incho omuralia tindiko ndiko changio soyo. Ngota baiga. Yes. Kenya ramaguta are igoro. Akintoka enda Uganda amaguta are inse. Anda na hagwe tansa underground. Agenda Uganda ayande Rwanda. Igo etwaro go saba maguta ike. Eri byasara byito bikendere. Kiagera no MSC go bune bono ekole chisukali chikole tugocha maguta yoko yekere chinyeni baka bono chi transport chichinene chimoki amagorigo nayo ya kolera bono emegati eri rigori esukali eri rigori na binte binde byonse mbiro bikikoli na amagori igo bigo chigo ku affect the common man. Asante sana. Yes, tiga Rui maigo cha soro mo manyi. Yes, umanya. Anche Yandara Irana say my brother Brian. Ebinto byakinire. We need to know the source of everything bunakwana. No maite bono iga egento mono kegerete mangana ya mabuta ekinete. Kiro muntu na munangalia YouTube tokorora chi internet tokorora ama chi story na chire. You know the Strait of Hormuz. Nera sama mabuta goetera ko Middle East go charali go cha Africa to other countries anonye tukumgo mpaka Mombasa asa mabuta gocha aswa ego cha Kenya. Aligo. Strait of Hormuz bono iga esie kire asengencho yesegi ngaya mabuta goetera. Amabuta afadhali intwe torego saba afadhali ne menta ne ikanonye 300 as a rita even the petrol even it reaches 300 shillings lakini ebo tebura sasa. Okay, tuseme sasa waseme ya kwamba isikuje isitufikie, si ndio? Isipatikane kabisa. Afadhali saizi bei iko juu lakini inafanya nini? Inapatikana. Unaona? Serikali sisi tunashukuru manake imejitahidi katika njia zote ili kwamba tukapate kupata mafuta. Serikali hii ilipoingia ukiangalia zile vitu ambazo imefanya, imetutetea katika njia mingi.
Mafuta peke yake sio kitu yenye inaweza fanya sasa tuanze kuenda barabarani kwa sababu ya mafuta. Okay. Saa hizi tulienda barabarani, watu wanaandamana kwa sababu ya mafuta, si ndio? Imesaidia nini? Hiyo maandamano ilileta chakula katika meza yako? Wewe ungelienda kazini kama mwana bodaboda, fanya kazi yako kama mwana bodaboda, jitahidi na nguvu zako zote ufanye kazi. Okay. Weka mafuta katika ile kiwango ambayo iko, wewe fanya kazi yako, wachana na mambo na maandamano. Mimi I'm just urging my friends, my fellow boda riders, kindly wachana na mambo na maandamano, mambo na kufunga barabara. That one will not bring food on your table. Okay. Yes, nje asure mama. Ayo moralia. Jendo chenda beta bauti yake. Litali serikali ntanga na mafuta akinire. No hane serikali yura mafuta na akinete. Akini mbate mete chuna chini bakoraki bagakeya mafuta. Mbaruete chibesa kuruke ganja kya bagasabirisa daisa mafuta akoraki akaba affordable. Na hande ene jukumu ya serikali ku make sure na amafuta nale ensi yetu ya Kenya. Apart from naona alitobuate ensi yetu ya Kenya abente kuiyo. So kitali gento bendo nyako kuebelia serikali na mafuta akobora sijui nini that is nonsense. Ene jukumu ya serikali amafuta tokeke atoke essence ko zimbama yetu bya kabisa na nsete kunya Quran minus amafuta. Na ndeli ya kabere chi taxes babete chinyinge se kwende se mafuta na chi babante barusi oro enda mafuta koleki apunguze those sijui fuel levy sijui nini ebinte binge batone toro bagatona na bigeta mafuta koleki achiete igoro apart from na kuruisiko na resa kuruo problem koleki neroro bona kero metene problem nere kuruisiko ebintu binde bakoraki eba opunguza elindo buguma bobe affordable to mwananchi kozi toratana mabuta na akine na ikose 300 abantu mbande mbaroro batanya wa afford mabuta yu silingi 300 each. The cost of transport ngochero ko bayigoro. So ntoko nya kuumiza ntoko serikali teko nya kuumiza the common mwananchi na kwa mabuta bere abatiria mabuta guchigoro enda abantu bakoreki abantu baumie iyo teko nyarekana. Okay. Njasa ntigarasure. Abakenya mbo bwato borogete kubatakana no comment kana kweli maguta ino se sekte ye yobo sombi metena sikia wananchi bare no borrobo. Yes, abananchi paka batoro borro esa olenda mabuta achire gesara taligo toka no nya ikago toka kocha konyoro ne besa elindo bekere amafuta yokobe customer okobe customer one koba egasian kon koze customer the moment amafuta komenta na ndo komenta to ligoli kaya lazima into egasi yeto lazima obeka mafuta o calculate na ki profit iliyo chikonyora sa mafuta ya ndo bwata mangana tendo lazima urushi ororo na hai lazima onyore gento koreki oguchira mwao. So the moment amafuta okina na ndo to kinto ligoli lito okini ligolia omuntu customer ya wento gochogo koreki ya wento gochago nkombwa ere tara koreki ere income ya tara koreki teramenda. So lazima koreki ateme word just the moment ateme word just na very affected the moment ko affected a family ani very affected iko tinda rageli family ani osetinda akora bintu binde mwenta kokora tinda ira mwana sukuru because tinda nyora kuruisa aralia kuruisa customer yani. Okay, murarang chasule. Aba sekta yobo sombi eya chira suku rwanira gose yani gente kimenyira se survival mode aso munwe Kenya mole. Nanti support ya wanto ba minto ba boda jetingo wa support kiagara barabuna ba ko ndalisa wali ba pick banyore chibesa intuo tokonyora chigasiga town wono konyora customer mbayo ngato kuboli swaliga kwani amaguta igare Irani oka amaguta naro Kuwait amaguta naro Nigeria amaguta naro Kenya
maguta nari chinse chinde kwani harata gocha liyo goriri bense usibona arano nara kera kuru Nigeria agwetera amusi amusi kwanyeruka street of amusi ene siekire lakini chinse chinde nchibwata maguta kwanyora una nakini hata una kwanyora una abami ntoka Uganda amaguta arense why into tokobeke rwegesara hawara te konyalekana talengo pinga Ruto lakini ngotana te konyalekana. Okay, yes, bono tiganse ase sector ya boda boda. Yes. Roi digang chasore nkubuli ase sector ya boda boda kome kumule faida kusengoro simule faida o maite kere gento kia to tebe for example amaguta ya mentire inche buna mwana boda boda yes na nechi customer chiane goikana nche manye buna nko bakwanera nkwane na barabu ntebie customer ya nebu yanga no maite customer amaguta ya mentire bono for example I used to carry people korua gochi nyanchua at 50 shillings bono iga asingenchi ya mabuta ya mentire ya ikire 242 na nche take nkwane na customer nere na amenta no nyen 20 shillings cheike bono 70 shillings I will still maintain a profit irina karosiri nga kieri neba irane inse yake na 5 shillings gosi na 10 shillings but I will still make what a profit noroche yes bono kero nando oyo minto ate banga goze ngabono these other countries nga goze chia amabuta chire inse kobwa Kenya compared na Kenya nande chigweteraga there is something we need to know nande naigwete mosibatio mosiko yo Madam Winnie Odinga kakokwana moisondenga economy ya Kenya eribwete East and Central Africa tali bono Kenya economy ya iguru you can't compare Kenya na Uganda kokoendoro umaite ase bali bachire Uganda lami yenye imepita Uganda ni moja yenye imetoka Busia ikapita Kampala ikaenda straight hadi Rwanda lakini Kenya aga chirami chire everywhere ogende gambaka gochimotondo ogende gambaka gochiarali erami chirami echi ngaki chikorosigu without these levies. Okay. Noroche bono usitarajia kwamba bei ya mafuta Kenya itoshane na bei ya mafuta wapi Uganda ama bei ya mafuta Rwanda ama bei ya mafuta Tanzania. Hizi ni nchi ambazo bado ndio zinakuwa, lakini Kenya kulingana na mahali tumefika, tumeishafika mahali penye huwezi ukatarajia kwamba tujifanyanishe tuanze kufananisha na Uganda ukiangalia hata president mwenye amekuwa hapo ni kutoka 1980 something kama hata mimi mwenyewe sijazaliwa. Sasa ule ni mtu bado ako na zile akili za zile nyakati. Aezi akajaribu kuendelesha ile inchi. Presidents wetu tumebadilisha hapa after every 10 years. Wako na akili yenye ya kutusongesha mbele tofauti na wale wengine. Unaona? So hauwezi ukafananisha Kenya na Uganda. Kile kinachofanyika Uganda ni Uganda. Mimi upande wangu kama mwana bodaboda and in fact saizi ndaiza nika make profit. Juzi nilibeba mtu kutoka hapa on Friday if I'm not wrong. Nilibeba mtu kutoka hapa tu penye nasimama. Yeah. Nikamwambia daraja mbili akaniambia daraja mbili ni ngapi? Nikamwambia 70 shillings. Tumekuwa tukiendaga hadi na 50 hata 40 but nilimwambia 70 shillings kwa sababu anajua bei ya mafuta imeongezeka, haiwezi akapinga. Everything depends with how you approach your customer. Okay. Ongeza bei, pata faida. Isuka rongcha sore. Tisota ba kuna inua sekta ya boda. Igati ya bali mukubwatira na barabo. Eba kairi chinga kichoko korubonchereria kubatikana no kongo iga kweli goli. Umurali mbarake ya wasego kwa legasi yabo. Legasi yabo ngabale kama kawaida. Umurali ngene maiga kego. Economic stability
you ekogera levies chairman go set taxes a government chairman taxes nto basako swan to borrowing turanyo to go swa samadeni no mate currency asoira samadeni mono nkike guchikiaba igona le gotebio yo mintoga alio yo gotaba mangana Uganda na magutare Nigeria ntubwate Kenyan shilling to American dollars enkege ntongere to nga G2G ngote serikali ngote mere mono to reduce the dollar demand egocha iga Kenya igo ibintu binde mbere tutakire kurigireria asense moyo bosombi wa boda ntuli gutiga gukora gasi egasi ngokora turi kama kawaida buno yo mintate baro iga ni gate bana a customer kumukwanira but our matatu sector the problem na matatu sector amaguta meant na 40 shillings it's not logic teli enchira yeke maene oimo commenta aumenta 150 to a place ili twagachirire 70 shillings iko kwa mentre inye twagachirire 70 kwa nyekiri 250 iko abantu baito ba matatu egentonda abasabe menta affair ili favorable ne customer omate customer be kwanga kuli na because chi prices chimwa abekiri chiachire igormono mwane chi atanyarwa vote bono buna batanga into tako so ebinyoroime we are affordable every time abaiga taxi ga seba kobera kurwa pake university that is why nongo korega siane eba etwaga chirire 300 shillings 500 lakini bono gomo boli it's 800 asa maguti elita amentra 40 shillings yani natwakira asi 300 shillings icha mentire igoro kur 500 let us be realistic igo mentre around 75% itayo igo abantu baito ba matatu egentonda basabe nelinga twikaransa ni amo twikera naba na inchi bonse nto base ko mentre ligoro na kyokora abantu bakolera mbiye mono okay yes umanyi chasuri mamoji wa so comment ligoro nene murase sector ye Kigali so commentary goli ni mantara kwa na so commentary goli bete egali ne pipi ne binte tabauti egali ebwata magorane pipi ebwata magorabere egali egukora magorane pipi egukora magorane nka abere sasa so te underwear erese egali nere tabauti na te underwear ese pipi so a percentage eto comment se ligoli aligo goli tamena te underwear egali ebwata chi piston inye epigipigi watu ga piston ya kamo so fuel consumption ye pigipigi ne gali tabauti nene sana so also commenta chi veces chi customers chito intoli that hash tote na to va mentre chi veces chi choko baskea no na intuntore human enough tawata na ya likan korosia half na let's say for example na bono mo musani ona tebe na kuru town mpaka Kisii University kulingana na era meta na 500 akini njia 500 echire silingi 800 igo ese bono igango chitore komenta chikino nelibu igo tali besa nyinge to amenta that is only 200 shillings to koraki to komenta sawa igo ntora menta besa nyinge unakagerte to koraki to chikomenta ntore friendly ntote gete customer comment customer shito na baromba metena mafuta na mentete bati ne toko tena ki serikali ngoto misere sawa okay yes muda nchasole apiria ebakiani chisabali kubatikana no comment kana kuiga kwa ligoliria maguta eno maana ina sokata na maguta mentete chi customer na sokata ne chiagirete jio gotara ihoti nturakora gas usawa wana wakorera gas turakora gas lakini hata na abantu ba boda barabona babakora na bakarisa bume choro de baimoke kwanya barabanyolere kende intu bakatuganyega abumba kege sunte abantu abagomete kegira bamaeta magoria tochiko batebi mbagwati besa mauko okay yes monjo mo ligereria na bugo sangamo nje birengeri bya gwetera se namba ya 0726447367 aso wa kesimi gose gotoma he ujumbe gose Gatembe TV Facebook na boigo YouTube yes mbaraga ga bagende tikubwa tuke birengeri bya bagotabuna eba ichaine mono sana
asibali batebuna niga abananchi baraboro. Yes, utakuwa ni tili italiaye. Na simina. Tembe TV. Yes, ngoyo. Yes. Wairire. Yonde tembe yiyo gotebana ekira maguta komenta. Ngoyo kwanza ngoyo nkwana nera. Ya kuri a komenta 20 shillings. Ikijata te komenta saba akabiria 20 shillings. Yere raya yere 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 amaguta ndekero kuri abantu boka bagotete abakenya n'abarundi ekiyagera abanyamukuru n'abanyamipigipigi ekiri ibintu bikomeye bakubeka ibiri abnormal ibiri yabituwa baho kombere n'aho tebana amaguta y'ibiri abantu bose bayiterane ono yo batera Kenya ibintu ibitendere eserikali ebona dokumenta amakuru ebintu yatanga n'inama rumenya sore n'ibisira dokumenta amakuru takiriya maguta aho communicate esukali pade ibintu takomuntu oro abantu bona eserikali ikonata abakora imirimo kibera Eminde serikali kuja. Tena kikirikia serikali ande na chua maguta ni mwini sukari gapo na kijabu. Okay. Kwa hiyo ukuwana na maguta kama ntakutana ndi kama ikienda ukuwana. Okay. Kwa Tanzania serikali ya Tanzania ndio serikali ndio babu ya Dubai kwa tena kienda kwa mtama. Lakini mangana ya maguta. Oro kwa mundu na jitu ande maguta moto sukari yao uri kibona nini mama etena abantu bale sari bale sekali takata manyiti atabiya kude takata dikende wako ngo tende tena mangana ba transportation ni mabugu kabaro liyenga aba Kenya wajandiki ale como te digo tenga kiyo kadi yari ni ko pali yari maguta ka monto ni makero okay kiatu wako kwa banshiri kero itemu kitanti ndivile ikegende. Okay, asante sana. Ngo murage ni ndio maana kile pindi kile nayo tabanga tu. Niwa pale sema amaguta ndivyo naende babu ya device. Yamo imoto ni nani ngakia moi. Asante sana. Asante sana. Okora ya butokire. Yesi humanchumo ligere na bogo sangamo nanjuwe tirasi birengere byabo. Ase namba ya 072644 736 Getembe TV Facebook na boigo YouTube. Yes, Getembe TV alo. Hello Getembe TV. Hello Getembe. Yes, ngoyo iga. Ya kurikirika di Bukwaro. Hello Getembe. Yes, ningo iwe. Hello Getembe. Ya kurikirika di Bukwaro gosinda kurikirika masaba. No ke yeli TV ya. Wao ngenda tarbo boliga. Yes, ningo sabora ke yeli ogire TV yao. Tori kama nyora sinchira herendonge narage koroko Wycliffe koro bubaracho abatera ni gagendete wichandira mwana ari mugendete ukwana kubwatikana no kina kwirigoriria makuta Getembe TV. Getembe TV. Getembe. Yes, ngoyo. Yes, ngoyo. Oyo nguri Fred mukwa munda. Kurukire wingo. Mama nje nare batera ija. Abantu ba bense mu yekigali. Ndo atomo chando ngiye ko bera ba komenta nguri rat no batatu kali uri ya no ndo wedi bigi ani ga komenta ko 120 ko pesa ko jiwa 50. Yes.
Inkio oiwe gari rata kutia esa kujira 300 nkiata komenta nane hiyo ili wakati komisio mwananchi kawaida. Okay. Asante sana. Yes. Yo monjomo holigereria nabo gusanga nanchi birengero byao wetera se namba ya 0726447367. Ge Tembe TV. Hello Tembe. Yes, ingo yega. Kuko na uku fauma. Mwana bodaboda kuruwaraje. Yes. Na kwa na wali wali ya mafuta tadena ala mangwana wa mingo wa kwa na bugoro chiki. Ambe amandu wandu ko boli nyankero ati tura wona tuna batene ngike tore gaye. Mafuta na ramende tete gati tere yende yitini. Ani ndo ko bana toko okya baraya tutaba teye kane na ki people savary. Ndo ko people ni matiza good. Ndo mbiri zira. Ani ndo wanjira na ki mafuta ale ndire mu jando tene. N'abantu baito bawumete. So leta banda ndo ko pretend our brothers gamba ko present ni ndo biriye. Ya bae ndo bisali gote. Bara ya beto bate weke nenga. Umusibo ba ko ire no murito. Rene ndo ko tabuka within a month. Epiri paka mimi nga mafuta accumulated by 76 years. That's abnormal. So ngina badalanga ni mafuta ya yetu ni chande ni ndo shidunga abara ya beto tu bato ngimete. Bato ngimete bwana story one yetro tusindinga kitoko. Bandi dibakuri. Wala ni anya baraba kaibwata bandi bali saa wananchi batabuati. Yes. Thank you. Asante sana. Yes, narege kuruku Finicenti kurumarani. Awatena mbole ripuraya ni hirenga. Akaniru kwegerera obolimo. Yes, ge Tembe TV. Iloge Tembe TV. Hello. Yes, ingo yega. Ya, irige. Eba ire ingo yega. Una choki. Kwa Nyaikuro. Tunara ko teban teringa ki. Ndiye ko nyare kana banta ba matatu. Baikaranse bate badiri buri abana bana tota banki sinyamira bakiki Trigori. Bayiwa nari buri eri moto konyaranye esake yebwateri buri ngao esake yebwateri ngao yako era mostaro na mente te untu anchete no chigari ngo tene kajire dinte dinte inchera. Yes. Okay, akara Ngabo na kitware ko teba ngarende okoigwa na kobo. Na ndiko na kono twate ko tengo mogomo be ete tikigari jonsi tikigo me nari ense ko gendira inu. Ngabo na ndiko na teba ngaki tikitigi era ya korire tikitigi me nteji gakera bantu baikaranze onye tikitigi baikaranze kikaranze ni sako yaba matatu mere kore boigo egere togenda sobo wamara kintu take kuamirerania igontora konya mwananchi yiso cyande gete. Okay. Gombe yamana soka bade genindi ejo nande tugona saba system igabona kana ko turigere naini gatemberende kabema isebere mo konya bana. Kabisa, asante sana. Yes, to irane asama boli tsirana mwancho mo holigerere nyerobuna ningenere gusangire birengeri bya weterasi namba ya simu ya 0726447367 go Sege Tembe TV Facebook na go YouTube ngirane asumule muski manyi tigandara alafu manyi go chasore mama chiwe sana manya kolege karo hanene mo gukwanira muguri gusemo kubogali mu mwabekai Bona ntente okwana na abana taxi na igule abategeli bande gura matatu bati bano ba chiga nchiwati chikwende tofauti matatu mbawate morobeli abona bako banga in case na bako bange mangana transport yabo na into taxi into wate morobeli ito na nento koraki akiana tena into ntore fairly na bana kero to komenta ngoi karansa tole toiwana twatena abanta bambana chikasta manjiri chito chapo tambe tigato mente tu agantu getega keiga percentage tenke eliera affordable
kiana onye mbara na mu understand bana ya egari no ye kera mafuta mentire no chispe na chiro chispe pasa chiro chigoraki chikomenta maguri ese ko bane taili e commentari goli so neli na into toko tema to efinya kega elinde to chali aba customer chetu na into customer chetu goraki chito chali. Okay, yes, oda. Anje nda toko ote abantu baitu wa boda boda. Unaona chiri sabu chetu ime. Stima teyo. Egente ke gotumeka ne chitinga chi diesel. Diesel 244. Igoro na so ko te una abantu wa boda boda. Motoriro nento to ego jo kobali golinse. Hakuna lazima abantu bali baimo kigoro. Estima yeto gaiga. Ne diesel yego tumia. Aria se akorosiwa bakabona chigo shoot igo moka ga unabona liko lililia kale monya mwale wakana na mocho wakana bona bake shoot igo ntwe chane te. Okay, mono asante sana. Yes, rohingiche hasole anane ondoche abanenchi birangai bagenda tekubwa mba batogiri anene haso kwende kibuna nkuranira bole umwana inchi na kimoko ile birangere biga kurwa saba na inji muchiwa kairi gori akai gontara ko iraneri tagente gibie ndugu yane go saba minto ba taxi kero to saransete insa na toriga even age wise nabo rate benga na bari abanene gotowa sometimes when the President Moi arenge asekero, I remember we used to buy sugar, even that a quarter we used to buy at around 17 shillings. Nande ebintu bigacha bigakina bigasuka. Nande kogosuka nande bintu bigasuka nande bigasuka mpaka abono igatokogora nyuma nonye the current government that is in place to arenge kogoro mugati at 50 something shillings tario bono omaete bintongo kinabire nande buna toko grow ebintongo kinabire bono to ganinga buna tuarenge ko gochiera go 50 shillings koru bosongo gochiboba gochi kwerende keumbu o expecting anande matatu eyu asa bale nganande abantu ko ikabachere nande that same 50 shillings toko kutarajia nga unatuarenge gochera nonye 50 shillings mpaka nyanchwa nganande to chere 50 shillings bono ebintu ngo change bire and we have to accept that. The more we need development, the more we also have to accept dipping more deeper into our pockets. The more we need this development totageti torore bosongo yeitoge komesa tuone hii town yetu ikiwa kila mahali imepangwa makapros tusikanyage matope. The more we should also accept to pay taxes. Aligo. Bono taxes echi we pay them through fuel levy. We pay them through the fare. Indubuna boda kerongo chikobeka maguta say filling station. I pay that fuel levy. Noroji. Okay. Kerongo ngochi gokora kende gyonzi nonya seduka. I pay the taxes. And that is the way our country Kenya will continue growing, and it will grow only when we pay the taxes, and through these ways, that is the way we pay our taxes. Bono gaki nkitoko minanera gose umuntu agotebanga gose oyondo wakani gose what this is logic no roje yeri logic kero egente gosuka goika kindi gyonzi wagotebanga amagendero agocha nebikuru osamane amagendero gocha nebikuru bono nayo nyagotagita amagendero goikokoreki goikokure bona ayo onya kugukura lakini to basa kwenda para incharege ndonko haj my members mono kindly let us not engage in anything called demonstration, maandamano, all those picketing. Korega siyao genda muao kwana ne customer motebinga koruga igamba kanyakoe ya kabiri 150 bono igama buta mentire
kaki kindly menta chike irenga 200 toyo nkoire misigo yao nkoire. Okay, yes, Uga. Omuralia mbiye mono omotege naro buri gosenga kanire chitinga kaniri kiagera ingukwane kene usikirigeta kire okorekana egente getangani infrastructure ndete mwira ni maiga mote naki the standard gauge railway eroseiri 600 billion inchirateyo turanyal ku service loan iri na Chinese company other than into abanyene kwa kana taxes na taxes yechiga asikiri gento ge commentera inchereteyo naro tenga tomente esigara gosamento amaru ebintu ebibyonsi chi industry chons chigo kore ebintu ebiga itru amangana bune diesel amaguta narago akuran this economy iko gento ndabasaba abantu baminto amaguta commenta it's for us tujifunge mukanda tutie bidii kwa kazi bono maeta maguta chako yeli kwekemia omoralia abantu baite sukali ekoguru 100 shillings kilo abantu baite bago chikwanda baikaranse batumuke ngabone bintu ndaisi bikoba tiga abantu baitu bamanye gwetuma let us work tiga twabuka mambi twetuma segasi abantu baitu bamatatu nako te morari bago tanga ki egari bwata magurane iga bamenteru chishiringe 200 chuka chishiringe 200 beka chirita 10 that is 200 shillings tali boygo shiringi 200 umanya kuimuka kuruga abuna ateba 800 amanya kuimuka omenteru 200 shillings umanyira kondusia customer ya mukuru apake campus umanyira kwa mentra 200 asichirita 10 lakini njongire trip ya makoreki omentere 200 it's not fair 20% out of 100 batakire bamenga ki ni ire ngota kire commentary customer ekina kibatabu atena kiro cha bantu bakoramikira in fact ekere petrol ya mentete intuma ate mostly to go to make petrol abantu bamatatu bago to make diesel mbali kokwana they were comfortably by currency te bakros chibes but this thing has hit them hard led them struggle bakore mirimo na abantu baitu betu masoko kore mirimo abantu baitu banare gozembea kazini mwaka imugete mambi no ikaransi te kenyorali tatigite kogenda gasi akonyora kubolinga kigwantikaga nchitindi kugotikaga egento bono igatiga twetome twensia segasi nenda abantu baitu bamatu tafadhali abantu aba bapunguzire ligori e customer nchenko mweresa tweresa na nere kuru university paka posonga tu akachire 70 bono geto kuri adjust kidogo na mate inya tobugati 80 ngabano 75 I can comfortably show you the message a customer to 75 shillings kiagara naki we begin tuikirane ntuite customer mon but watu wetu wa matatu sector moitira abantu baito no nyemo kubeka kama umugomo tafadhali let us reason together tuikaransania mo twensi ikaransani chisako chino chonsi munya leko konya bana inchi baito kiagara baumire omomentere 200 shillings asako chirane pigipigata at 8 shillings omonta wopt kogenda ne boda so it's for them but choose what is best kira nyare ko sustain regardless ngaki ekwenda nakoleta ki amaguta na mentate mbia mono. Okay, yes, ase sector interaja ribolindire gaigali achire muligeri nara koru Nairobi echeni fanya era akuru nsemo ya dera 5 akuboli matatu emoko kera maguta kiniwe oko kera rigoliria maguta kera lia kiniwe Moralia njana wata yangu kwana kwa niaba ya taxi. Yes. Njitindi muntu matatu. Yes, I think no. Yes. But style teo nya oranya ko gokera amabuta na mentri. Kera mabuta komenta in fact to kumia mono. E biashara biti bu komenta kumia mono. So njirate ora goke na mabuta koleki a mentri. Because the moment mabuta komenta, the moment we lose more customers. But na the reality na ki ega nega netie maintenance nega nete andware na consumption egali ere tabautu na ye pigipigi ekine gento muntu we pigipigi amata koraki awente ku understand estari umuntu mona koragera tokumorengani umwana akoraki na koragera tabauti ne rororo omwana onyoru rero igako ogotongerie gecharo so musori kwa momenia no muntu mona lazima koraki lazima bego kumakoraki aragire yes michasori murama kwenda nandi na toko kwana higa ando bona bana wa boda ogenda aria sama guta
kwa hivyo mbekere viviti mbekere mia intuo togo ichorie tanki tomato na kiogoro 1500 university 800 igo bocha kina kwanera igo tumenya bocha ba serikali chigari bako mbake president mbaka abande bons bali gwakana taxi abande magutari bakonywa indi toko bakanera bali ko pinchi ende yons na kie kitogo kulera amaguta achense kyagera baromba bali ko pinchi une wone ndege omone na wense achirete amaguta free ntulende tulikomia ntutali free imbia mono yes nchi ngabroi ntaraiba again don't care my brothers from the matatu sector you need to know about border go say this is something no nyinayo monyene nabo koro raiga oiro ringane bwate some logic maite to gupima pigipigi na matatu go se bwata magorane go se what na ndo tebenga pigipigi go se maite pigipigi kubuguli umuntu yomo egari kubuguli abantu 14 gose nando konyora pamente tabande gatiga baigete gose 18 gose baigete 18 bako mokobuguli mpaka 20 tariko no mokobuli 20 bono bako bono asa bono pigipigi yabuguli abantu babere ere ubuguli abantu 20 bono inche nabuguli manya abantu babere chiba sammente tinirenga 20 gose 20 bob asa yaba babere go 10 on top go say meant at 40 shillings you were 20 shillings on top of the 50 and the 20 shillings on top of the other 50 bono otebenga between me and you pako tebanga go se bono intu bono go se singe to kubuguli igo bono to kubuguli mono ere tofauti go se pigarie kumia na intu ko coratory service when it comes to service after every 3 weeks or 2 weeks to ko service bono when it comes to service we both do have because zote ni machines bono kubuguli koroke ayo kubuguli korwa abantu 20 koika ugembo kwa nyorre go 3000 inje mkorwa mpaka ngike kitambo ndose unonye 1000 shillings the whole day yes that is why to amend really go 20 shillings gakinaye you have to consider the people you are serving menta igendwere logic ikakomenta nonye chibeza jimbaka nonye nayo monyene asore okwenda nyumba ko gocharuka ngarero na rosirie beza yes tigatore gukora sewe omoralia actually egentonda atebya abantu baito ba matatu nende buna ruya goteba abantu umugeti abantu 14 na matatu lero baba kubeka paka sambaza usako mubori nkia bekira sambaza ko teganda gure yago egento keroniki abantu ba minto we are talking generally as abantu ba taxi they make a lot of money koros ba chibesa I'm telling you asiri tukomo kombuye gari yae iga ekara ko te gari 3000 oyo no ara tagukana na ndenge nchi kwebekira maguta lakini gakubeka maguta nchachi extra fee lakini rende kwimukiria abantu aba matatu tigatukwanira mwana nji uri uri skogari turatiga abantu bange mbali gotumeka taxi abantu aba matatu oimuki tigatubekere bali bakora matatu sector Nairobi gairi imuki abantu 40 umanya kurumente kirabiria omomentere 80 shillings omuntu gachirire 60 ose 80 kwa mago double the fare igabo na liyute to mwananchi wa kawaida abu fairness teyo inturo che twako imukirie twaringe 50 obuno yo mintata ngai tutakiri to bamentere ligori ligenda 100 ntori gokora igo because abana abantu baito bakira rituko usakubeka chileta nya kwabeka chileta 10 igo kwa menta 200 shillings inwa abantu baito ba mata tutafadhali ase 200 shillings echimwamenta mo kubekira rende kiro monto no nya 55 kiagera ase matatu kwabekira 10 liters wa charge ku 200 shillings igomenta 55 asa abantu abago 15 you can make that 200 shillings okay at the end of the day nabako nyore faida thank you yes to tarajase yomoralia tura asini eda ikaya metenjenga ngotaka abantu bakwa no mane no ninje ni nimbwate gari ana kini gwikana na tumeke pigipigi no nyamba ona iga ena tumeke pigipigi kurunya mataro gocha town otambe kurunya mataro gocha town ingo tumeka 50 shillings e pigipigi
lakini bono ige banchaje shilingi 100 igo baka times 2 so ti abati gonya kore kwendega iga ti tote o manaki o imambo kongete okoma mabuta koreki amabuta mentete izine jukumu ya serikali ero na kigo kaya mabuta ubugima bwende kama kawaida. Asante sana Yesu Munchumo rigelia na bore ya mubwega mboyiga yetusikira rero anena se tugende tukwanira mangana aringe tukina kweli gori ria mabuta nabagani baitu belitukira rero kuru ase sector ya boda boda nabigo matatu ebirengeri bya umbire bibiga sanga mu n'inchu wetera se namba yesimi ya 0726447367 go se Getembe TV Facebook nabigo YouTube Getembe TV. Hello, Getembe TV. Yes, ingoyo. Hello. Yes, ingoyo ninkwigwete. Yo no mjenai. Okay, yeli oge TV yao. Okay. On borio murundo yetu bigi. Etera gukwana tiranga ni ndego konywa intite ko ababo isana bande. Otebire na abo amnanguya on jadi 73. 73 yere bechari. Inje tara maguta mentete. Inje mentete etera akotera na yabe irefea ero onte biri moment 20 moment 20 inje mwana inje inje na mentiri na etera ba bire ya bure peti ndora babo ya ko kwa ni rede ndio mwana inje tumi yere ko ndio kabara bono inje yere bono wago jaga isananga na bana buwa kule kadia sekere na bana buwa kadia sekere ni bona bata buwa na kwa ni rede ndio na ndio kwa rada tena kwa umi. Asante sana. Okay, kama kwa bebe jao kama ndio ndio bebe abako be kadia sekere na yaro dawo kwa kwa kule kadia ndio na indi etera sai da abubuwa na da ga pota na ndio Ibare na bare sai gede tare ne ko tare brava ko da ne ibare sai gede e bi ta ne ko na ma ne da sai na wo di gede ko na wo ri na ma ta ni re na ja ba ro do ka ro ko ma bo di de ndiye. Asante. Okay. Yesinyero Munchumo riere na bosanga mu n'ikibirengere bya gwetera se namba yesimi ya 0726447367 Getembe TV. Alo Getembe. Yes, ingojiga. Yo Francis wa Tenga. Koralia. Kororo. Dorare ko tele. Como ngwano yo boda. Evinda ko tera tele dinte na opi. Mondo da ko mini ko tele na rasi matukitase mukanda na ende naro je government yo ne disumbe. Abanda bu kitini tali tampu wa wa tele ko government. Ainda mondo yo boda wana iza mtele ni tetuti poruke umbo wafanya utokuli na ruti kitini. Bona igabana na rureke umbo ona ri na 150. Wana ngatu moto yara totani na warabu kwa babe kitu ya matatu ya bebe promo. Erega mimi tinga makuta ya tunaga ndra komenda tukikaze mukanda abanda wa ruti za ngo tutari mole. Asante sana. Yesu Munchumo likisanga mu n'ikibirengeri bya gwetera se namba yesimi ya 0726447367 Getembe TV. Hello. Yes, ingoyiga. Yeah. Yes, ingoyo. Hello. Yes, Getembe TV ro. Nikora ya charukire. Yes, ingira na semore. Boda. Tiganda chakre boda. Bugete na mwa mochiwe. Ngana yono neririe. Omoralia nto tayari kumachwa kiagera umanyite ekene kero kigutiga tutigare ko tenere ekene ekemane nkelina obugima barombo kongete. Yes. Na into paka tuomie bikokoro igo abago tanga kinga na tukura. First I want to urge my people mbatebia abantu baito ba boda
tafadhali buna lero abantu mbasiria magimabo aso kwandamana uko kwa maguta uguchukwandamana asige ntugeta kurengeti angore mwago nyomba otumugete buna abantu baito bamatatu barenge nyomba batumugete batachiti araria amandamano iga barundi bonse ba boda tafadhali keep away na mandamano nkotebyo muraria magena atukurutwa abantu bagotanga itogotete serikali na batebinga ki the dollar demand gusobo onchori bwa dollar iga Kenya etutege tusiria mangana ya dollar edo matekare kokanyigwe 140 to $1 iga eyemo 140 shillings chia Kenya umuntu gutwara $100 it's almost 35 to 40,000 chia Kenya gaya na indi namanya kubatebi tafadhali omurandi asinini omuraria abantu abayiga baguturuta magena mbatebi naki amaguta komenta epara nabatebya that Thika super highway the standard gauge railway expressway ebine bintu biro siri ni company koru China etakire kuba serviced alone igoto gutika amangana economic stability etuguchikoswa antu borrowing egochikoirense antu debt igobone nse nkuchinko chitore konyense we auction it yes okay Roy kitu Omoraria nimesikia mmoja wetu akiuliza ya kwamba tena amesema vizuri ya kwamba ifai tubishane kati ya watu wa matatu na watu wa bodaboda katika hii issue, manake mafuta imeongeza kwa wote, both the bodaboda and the matatu. Sasa akasema kwamba tutafute suluhu katika kwa umoja, si ndio? Sasa katika hii hali ya kutafuta suluhu nataka tuelewane sisi wote hivi. Kwa saizi hakuna kile kitu ambacho tunaweza tukafanya kama waendeshaji bodaboda. Hakuna kile kitu ambacho serikali inaweza ikafanya kama serikali. Manake wakitafuta pesa ya kuweka subsidy, bado hizo pesa itabidi itoke kwetu ndio ingie kuweka hiyo subsidy. Sindio, hiyo ni moja. Sindio, suluhu ni kwamba sisi wote we have to accept the situation as it is at now. Sika hiyo itakuwa imeleweka. Nkonye kwa nasike kuzi. Etake irebono twensi to accept bunere bono iga amangana buna achire. Tonye accept tuvumilie, tufunge mikanda hiyo yenye mwenzetu mmoja anakataa, tufunge mikanda, tuombe Mungu kwa wale wote ambao wana wasabato na wa Jumapili. Tuombe Mungu kwa nguvu ili kwamba hii vita yenye inapigana Ukraine, hii vita yenye inaipigana Russia na Ukraine, yenye inapigana Israel na Iran, US na Iran ziishe. Manake huko ndiyo main source ya mafuta. Unaona? Hizi vita kama zinaweza zikaisha, tuombe Mungu hizi vita ziishe ili kwamba hii bei ya mafuta irudi chini, mafuta iingie Kenya. Asante sana. Yeah. Yes. Mbia mono manene unawona na maguta amende tuliri tangani fare ya matatu kwenda Nairobi amende tu ikaba kuro 1500 to 1700, lakini bado wateja wagakeana. Unawona ya amende tu fare ya kwenda Nairobi ya chire mpaka 2000. Eyo abateja bapungukire. Maana sono bolimu. Nabona intu toko kolega asie ya taxi abateja bapungukire. Okay. Enda so wateba unalitukolia lero kigari njiro kya sambwa. Osemto binde bya sambwa. Abo bakora mabayo mbobe sana. Emwara kobera chinga cheino kubwago sambe bintu byabande. Igo eto saba to kinyanyakia kwa serikali ambaye ni rais wetu Ruto anya kolengere ligakia to ikerinse negendo kendegia kyo mwario ekere Uhuru arenge serikali yatate chibesa ngosi nkoibuchi arenge 2 billion per day chibesa chiko 2 billion per day bara libye mebweyo ndo wakana madeni na to wakana madeni. Okay. Biamano. Yes, njasore mmanyi kuboli nakie
murubiri yobo sombiane na taxi era chikoba asamo tukalibusi onyama mavuta ago chikogendera gukina arate atho maene ebintu bise kugendera style bigendrete obo sombi kwa taxi bochikoba ochotware changamoto nene sana ochotware changamoto nene kegera kero tokurigereria bona iga no customers tote chikomentera ligori nko no mategeria monate bana barabunki ba menteirwe bono nyo bwate budget goko kore budget yae andu makubwata mu mentere taramenteru kende kuruma gochuso mu uko lazima koreki ne rateme kuna che budget yae yo koreki yogo safiri. So the moment I ukate budget ya yogo safiri na into to have affected. Sasa. Yesa singicho ye biro bigenda tukuminyoka murarangi chasole kitukorana kurwase taxi. Ngoboli chigali chibateba chigutume komulero. Chigukoro muchando yega okina kuligulira makuta. Mbia mwana manene. Nabona makuta atirete. Mbore chigutumie stima. Kibikinchiro chigutumie stima no maana so no bali. Igabona mwagani na estima ngo chire gutira ligori ogo chaji kwaba go chikaba igoro omaje mata yabana anjiri gutumia maguta echigo tumia vice versa wone estima go chikomenta ligori no go chaji ogo chikaba igoro ona ari gukwana yo yesinso ya boda boda maya una chisa kumwanya wikaransa se gukwanira ingane yeka buna bono bosonge yeito tobwate those groups tobwate gento korokunga congress bwate the chairman ya waizi ma stages zenye ziko within, for example within the municipality bare 67 chairpersons babwate gento kiabo bekorokunga congress baisaransire inse baigwananire wamesema ya kwamba if possible tunapoongeza tuongeze bei. For example mwenye wanatoka Egesa stage hapo Central kuenda Egesa market juu wamesikizana ya kwamba now they will be paying maybe 100 shillings. Okay. Yes, hiyo sasa wameongelea na yes garo nja sorry nge monjeri kyayarachi kwene kiwa anena soka nikibuna sector ya boda boda nichikwegendereri wicha samo tukalimuti egente getangani umuraria sector ya boda boda netagete binte bingi abuno yo mintateba intubuna abantu bo municipality intubwate system na inde ntebia omontere boyo iga bunaretwa uri mu charge 100 shillings na inde ntuntuete tirichi kurito from stage levels oyubono nataka muburia ndake nga oyunga ya monyora kiagerege ntongere tugutaka gotembuno boibi osakurigeria like my brother here igen tongere tukuraka coding system ekobiga kiru mwana boda boda atoka satakire kobera igige nteke ekero in coding system we can be able to identify you kokori gasi yago yuta bwati go chandu konde gwensi na inde obokori bwage gasi no ruga ngenda pakogembo they can identify me omuntu no yubu municipality beka bukore gasi yago boronge. Yes sana. Yes ingana yawo yo mwelio hasideke ya muyoka inchige ntonda tebya abantu baito ba matatu tafadhali tigatorra abana incha mabira na the president tafadhali Mr. Dr. William Ruto abantu bachandikire no tukifunga mkanda tiganda ke ore na kyoko yeria maguta ya sinini abantu baito banyala konyolige nto bakoli na abantu baito ba boda boda tafadhali na waomba mwara abantu basiria magimabo ayatuka paralia osirio bugima inchige ntonda basabe keep off from amandamano elinde tonyale comment serikali kego ikaransa enyale gusuluhisha mangana yambe yamono. Asante sana yesi tukorani ingana yo mwelio incha seri ngana lia nilio mwelio ngotebya abana boda boda the only maandamano ora kore noko bwate getambulisho kiao noko bwate voters card yao ogache nyomba buya lituko gego chako ika 2027 you make your own decision. That is the only maandamano injenda gotevi okore lakini asebono iga kaki kindly to soka lose your life we need you in 2027. Okay yes
ngana yo mwelo awaro wa kwaneruya egento nasoka teba una bono moga mathematics nande mambi no genderete tafadhali mo samba ngwara abantu bamatatu mbasogeti mbakora tiburu ende yonse ngwara kigali ntia sambu abandi bakwa masasi tafadhali ekramanda manare mambi tonso kogenda okore buruburu na gusamba kigali cy'abantu kigali ekyo ne cy'abantu kigorire ne kibesa ne benene mutwaro morembe nande tugusaba mo president wito Ruto kake kweshimana na dadima hakyo to ikerinse tali to force na soka tawa na go force hakyo to ikerinse uchumi ya itabe buya. Asante. Bia mano. Yes, kito kolengana yo mwelio. Na jengo kwa na lingana lyo mwelio. Nje na tebe kurumo chakana ine jukumu ya serikali kulinda wananchi bae. Serikali eke ya mabuta elinda abantu bakoloke bagane no bwima wa kawaida. Mbamanye tenchira chinde chionsi pibara koleke barakere mabuta. Na yingorokero babo John Badi balengerali mbatebete na mbamanyete na kibakolke bagochokora. Onye ne chiki taxi chochi okay mbamanyete barambamete nchira chionsi pibara tumeke mbamanyete ne libona bate dototesa. Indu toko saba serikali ki tafadhali ya engwanja etokeria mabuta mabo entre kama kawaida asa abantu baito bale bagosoka para barongo sabu tulifu mbasamba chigali mbaita abantu amandamano ni haki ya mtu omonta andamane akinande gento bantu bamana ki gento nkeyo kyanyagocho sobora isi lazima uitafute. Asante sana. Asanteni sana. Mbia muno asikonyora chinga kino na wikira na maigase chi studio chiage Tembe TV. Yes na wikira kabo mwancho mulira nongwekera omwelio wengambo ya Getembe kurende chikoraga chinsenye ningira nenkomanye kyonga senjira yo wikira ni internet series nyakundi na go sabiro tuskare. Ne